Evo, pogledamo drugi del, kaj se je zgodilo z žitom, kjer smo tretirali z morskimi algami. In pol manj gnojil, ne? Pol manj, evo, grden. Koliko si dal tukaj na hektar? 2 po 125. 250 kg. Pa čisto vrel, ne? Pa čisto nič drugih. Evo, Evo, kaj fajn temna. lepo, ne? Zdaj pa ona, Gremo gledat. tam pa ni altno. Evo, gremo gledat pa, 400 kg. pa na drugo, kjer je Ali pa tole čez. vsaj 400 kg umetnega. Evo, brez alg. To je pa malo slabše. Pa ja, pa temnejše, poglej, kaj veš. Pa vem, da ne šparajo, ne. Tile sploh ne šparajo. Evo, to je tudi brez alg. Šparajo ga temno. To je teden dni nazaj špricano Evo, proti rji. Lej, tu ko mi ni stigal, to je bila rja. Tu mi ni stigal, veš, kot tu se obračaš, ne. ja, Evo, vidiš razliko. To, pa tam. torej še enkrat pol manj gnojil, 100%. pa 2-krat alge preko. In to je rezultat. Ista, če ne celo boljša, od one, ko je polno mera gnojil.